Matay panmarangil kita morarik na nabagoy. Ipik man sa na malingil bilungo dito ang press conference kita na lang. Kada Noel operasyon ang gira araw utos sa ulman tayo ulman bilungo kay lain sa Speaker Taray, delegates, the Emirates of Justice, we social governors, more speakers, legislators, and the same year to go bet in social gate, will to town, or other belang, we, the Maraikel, and say. Kita tanggal waseng Presiden Travelur Bela wadibus kata soal direkal lomu lel malmol melolingit tang lomu al girel malmol promol lel lungil selu elai Travelur Bela atra median di soal lu ay sa setirga gitar ministers tumangged roboy yung artiang madirek kal adi di musa imur mam ug maria direk tarawrel loray krel belaw Direct Chief of Staff kagid lo kung gedal ngartiang marbebir adraurior kabelmen soadal direct kelmeguk la update bibir maklo lurior mang malungil tutaw mergamiwar adra media kadala dir gamangira al mutal bebir gamiw di time am lamo gidet lo mo malungil tutaw mergamiw rogui so la bay bodbu li al press conference rigid Mle so mamalo mo agulu ay sir kami ulo aseng ngaringi adrane monggel maredrane mo o malungil at timing rigid nga gidel marmaso isba mang me el alto tawe ngirmanga o matirgal adra media sesel albong ramla memo yaging iluwat koy ilmlara Amadredra ne molmei el girela tsunami girel ngarngi tia direk el wabol ngarnyate aleng mesubi ira belur belaw en ka gidel mlame waymen tawail ngi Amadredra ne mora belur belaw me bayit ngu ol giyong el ngunsang mabol baskita update el girel tia gidel tsunami ngarngi ra abitara Russia el asbe el ngarngi impact ringil merabel wadra belaw adang kaboy Mr. Taway President, Marbekal Ministers, Marbekal ilal 2000 naringi earthquake ra East Coast ra Blue Russia. Like time le 8.7 na magnitude ringi. Dilo kamaray na update ma para forecast ra leader adra Siabal mar adram Rigel. Tilo ba ako rawal tokol girela possible tsunami watch el merablur belaw. Of course ang aniagel kuk peberablur hindi din mo focus sa blur belaw. Matokol mlame akwase at around 3:19 p.m. today. Ya possible waves el kita mo malay. Amo remutra bukod del 0.3 meters el mo 1 meter. Say approximately 1 foot almost 3 feet at around 3:12 p.m. Kita direct el madangel kumase el alsil si el domes sa tide schedule en 5 p.m. el ang kita low tide del 1.8 feet. And di seguid el 3 p.m. Dito ka ngaring yatol. Obrole del maralmeng no se del mga adu ringel warning coordination meteorologist Guam Weather Service en mlokol kasi belura ko matdirek kan mobilay sa kuk tigingil el morabuay en laway tiagid el teletail ada direk gida direk atal do tura tsunami watch in fact ko meng I stand corrected sel mlaringil tsunami watch sel mlara Sendai earthquake ada silis tsunami watch madamla evacuate travelur belaw. May the loss isi ulteletal awal
domdas sulmo giungi, hindi kita madangel kmaseet 3 feet or 1 meter, ang minimal na damit sa mera coastline. Sel do minimal, hindi ka doon completely no risk. Kita sel do bagi keringil ra tokora at least a meter ra wavelength, mo talgibal klo a current. Mang agigidel gida tel mga tmokra advisory gidel olto badringil morabuay el kwasi trigel el ke raigel coastline tilbol el klakar el gel la clear ng air tangarang mal el secure el mongil malakal gukpel tamalia aada malubeng en klalo direkal importante vice president adano tulk mase tiang mal ka preliminary information. As the waves expand in deeper seas, ang mohit dagil wado mo kadongol kumong dart buoys. Egida mongil mesang kumong wangara kaldidyul, eday tayong wangara a cell time frame. Or sige the dart buoy merablur belaw. So the situation is still very fluid. Edi adamalmol monitoring ya Vice President. Malmasaula di kumamtial dirk nilutial tokoy mangkagidam lami report ringi di soma mabol blakatak luwasay agi dingilwa information emerko alert ra a president ra senate madirect tokoy am lamora speaker house of delegates sa maulbira lulaw sa bedal wasit tam lamo aware tial tokoy direge aygal tial klol babal daw bergital amo et gibel gora asal ba aklan di gal by outer lying states rigid ay gidia asabel amo ngarinya impact ringi makadal abay dire kalo spertial te alay hoppe tirge ngaray gel belu ngarinya sabi wrong seat madirek kal gukul te ga kora precautionary measures malakal kora makasaklang idil ade di akal swadal kora umaktak tra adra belu girel tiang din di swadabol alert margombol sabi edel safe el beklat ngaray gel basyol ngaringi safe faro guil toy kadangi ngkal way men al adi memrael mang al suko mangaringi ako rasumi uloger adra media raw iragim release ringi adang oh which part of Bella? So mangara up north side of Ocean Rami. Malungil kere girmang tsunami diakal til ngara one coast engulf ra imol belul ro girmang dol maral me ngara west and disel me en wrap around ra belum tal morba. oy mamay ge Director toy go assess الغط الغربة بالكالديديو لا 1 meter sangara edelsak mang diagal sal klo impact rigil morar at yusedang bay di dito bikikler niya to korar wa air tamangarang din kata kikler at especially trigel kirada hospital. I say comment laksal mo clear. Local marine activities should either halt or take precaution. 3 feet dal ko rin po minimal na damit sa kundi kalbel tool may intrude ra inland. Most tagal plants kita all legal lengalak ra 1 meter. O hindi sel dong minimal risk mo mal legal coastline. Lamongil okay. Ada kamal masulang Mr. Tuay. Bodol mo martial press conference kita makatatal di ako press conference mang gatukok luwat talme labat to ka update trial vehicle ministry me pay kunsang Minister of Justice bal kuklangar niya soal update talmera buay kuk palo ay salmergide atay Minister Olgari. Tulang Vice President, manututan mo na ang marbektan kabinet na media marbektan rebela tukubet sa lungil tutal mo trigger ako ibulis sa Adra Ministry of Justice. Hindi ka mal kung di continue nga nga igel ko
ababira cases el lado Aisra before continue auro el maral gire la gigi dia din dira kalso kan kalta le di mrenga sule la community vice president ma el gire la ay gal dir nombre gal games el mal overall yung malmle cloa ko operation ra community el mora uriyo ra security di mla ka major el incident di ka major el kura may maklol accident to ka adrablu el dire kalwal di mletir el of their own ito nga sira ako kwiti na il kami alhamlet sa tir ma community mang overall yung malmle ngila ngila report ra to kura security gidra Asara games ma trigal partners sa gidal mlay may gal bebira ay gal volume dire kal kuram lewing ila rendi del girela adrang clear ma safety tirbelaw agi mal el mga tmokra ay gal tukora checks sobriety checks ma compliance checks sa kuram lo o talgi balo ngulle kadam lo marasara games hindi sa kang taltaale o ay sa mula sa kada continue nga nagay dal el tokoy madakautat kalgirela registration ramli da ma telela license rigid ma kalledrara lang mutul mo kung mutul mo amesta ure pulisan nga rara lang ngot mo klay gid dirige ngir mga kungtelte alalo o ay salo sesera at nombre kal Sunday tal nombre kal bigam na ringiya o military cell 38th Police Academy ang naringiya are 14 el cadets el lo todo del maya certificate certira de complete el 13 weeks ra training nga Police Academy nga customs nga fire security nga Division of Fire and Rescue mura maritime surveillance and fish and wildlife protection nga rangers ra Orior rangers ra Blilio mang kada meron mo dula sa nga 14 Vice President young men and women el tilob del mo part trigal different law enforcement agencies ra abulur belaw di do ay sik mula sing naningi agel lo el ora awards sa lolay mong naningi academic excellence ma physical fitness awards ma greatest against all odds ma leadership awards and most of it they'll give out tal mura agel different agencies nga participate mga Balang sula lagi participating agencies look forward al mura mga tmok next academy ay gidir ko mes alwaseng nga niya amo tele del kutmaklawan daw era ay endra December adang mo next year so we'll just put the information out there at sumumoy gagida ko na general updates akbay boring again sa pekalo o geren din actually kalwaseng nga niya before I forget nga niya ongoing work el maral el girela a reform rabli la kalbus el domesaringil in anticipation el girela hopefully mre el completion of 12% facility yung gagida manager si ay pinatya dili kan asbedel ko ma-update ri gidra sa idea sel process a prison reform to include the gagida baby na measures that put in place yung nga baby dili ko forthcoming mang self already say ade dili kan mo isin marbekla mga mo asbedel kloada la abuay matrigger ko stakeholders sa prison alwasay gagi the reforms in place kung masabedal kayo nga sewel ang comply pwede mo sige the Vice President nga niya mo gera uli Saula Ministry of Justice lekuk ngum sa minister mutu malguk ako mesa postra
Facebook yang malungil Mr. Matul. Mam ko na mo maski da ibira update Rebelaw, tukuni vertical ministers, marom terror ministers ng artiang. Akpay yung ngita me ko idea, kasusam na niya klol meeting rama me nirma, agi a ministry gid ma tukuni Palau Visitors Authority ma Bureau of Tourism. Amna invite trigger rogul hoteliers mar adra shabal, tukuni gal operators adra shabal. El net tegi del الهيا مجيم لمتر تيل غرام لمساو دا جل غرا upcoming programs التوغنين غرا شابال البروموتر تال اسل فلايت الممور اكتوبر 29 ما كمو يديا اولغو يوم البي مراغادوي بالغرا بريف را ميديا مر ادرا بلو رجل programs الدولا سم المغتموك الالمو اندرا اكتوبر 13 سيل اولك مو اكتوبر 13 سيا لاست ديت تال اوساكا اكسبو mga niya bato ko ra uriol lorure la PVA el gire la a promotion or a gide le tourist del top dra shabal el lomter se gide el October 29th inaugural flight tra United Airlines el direct el ngara shabal mirbelaw madilungi le huidil mora Mr. Kadoy Rulu el managing director of Palau Visitors Authority. Sulang Minister Matu malungit tutay Vice President material Minister Slobangyad material sa alid al adra media material okya karigi de loreng so Mr. Tiel press conference rigi waigem dilung minister akasuseng lekmed ngara foril Japanese businesses and join rakamam tigi the room mukno sabela adra PVA tigel marketing team steering community departmental update ra igel urior giblem start ra actually ra a February rel alir. Agi dimno mamadem si morning flight agi start the lower. Segi de bal un morsel first program agi program lo start ringi. Sera alsea la April rel alir. Emno sa amora siabal nemit tersel long stay foundation. Long stay foundation tiagora organization el deal with the retirees. Material gora digital nomads at soril mora pasyo ke aurior retirees sa soril may retire rentablay long term stay mang agim lometer tir and they have about 2,500 members direct tial long stay it's a growing trend rablu rasyabal elengaringa 1.2 million el other ngatigi the program tir after seguidra gimiter tirin banno sabin merbelaw tukukura adama mangil titrin mo mesa ora hotels apartments wa hospital may galwa to bebira tour companies bebira stowang after set the tulaim si abela mal fitra clientele tir what we have a mal fitra tir so maningwila feedback tir direct Tamomrura online seminar until October. It's right before the flight. Before that, they've already did one seminar after they visited Palau. And now at the mga niya kahit bukol bolurin, maldi morar adras siyabal. Tamolan siringira September. Number 2, education travel. Seguido los sisil trip program April. Los amal mitra Japan School Trip Bureau. Tirigel Kora Bureau longra losiga destinations and more high school students or even elementary students. Alak alwid ang ngarier bebira ngal ka school ngar belar ngal ka siapa ngari elementary ma high school. So we want to grow that. May lagi meter tir in our office organize ra ora farm tour ra September 1 to 6. El invite tirigel other Japan School Trip Bureau. El mem tamalasya sing mitegat school le dirigel ora tour. After set, mo publish a 25-page article about Palau sa monthly magazine sirtir. Tiyan 10,000 copies. El sending it every month el more public and private high school rasyabal. Hawal important at tegi the legal school trip. Trigal other bureau misagi bom da kaloro bantrir. And say they'll build or a repeat customer market. Tegi long-term visitor. We start them young. Tamgigaril nga elementary high school. Mung sabiil me ukmong mo dura ada blirir marsa lirir up the trail mate. Tiam larir ang aramo.
Nanida ko high school students sa exchange program. Marangal gaya damas siyaban. Tira ko may. So we want to restart that. Direk obviously gida ako in terms of media outreach programs. Gimla get in contact with Cotrip and Figaro, Japan. Agel top two popular travel and lifestyle brand magazines sa Siabal. La Figaro mera August 26 to Dori. Obviously gida mo sertir, and they're going to produce 2 articles for the web and social media, which have about 162,000 followers. Ang arisel marine diving web, sekukti target trigel dive market. Siapa lado ng lil tokot kaya kargida ngara diving. Ela selame gidire kal help pertir. And then main focus regal article social media puset tial flight to October. So we're investing a lot on these programs. One program hindi ako din sa kami nga Facebook na mesa nga ni Sel Paradise Unlocked campaign sel oruring obis sergit. We're doing a giveaway in more Japan market and US and Europe market. So they go and tag and like egel or social media campaign PBA. The person with the most likes or shares agimo giveaway 2 tickets, 2 for Japan market, 2 for Europe and combined with US. Already gimla maya 2,249 entries. Giveaway endra October 10. Plan and announce ra winners sa inaugural flight ng Merbelaw. Direct mal-utilize ra EDM. EDM balula email direct marketing. Ginasend ra agidel ko ra campaign igire la Skogi, Talbes Skogi may idel ko programs to 35,000 past travelers. Agi mo la email tir mga agidel shol gim attend may gal ko ra online survey gi mo rule. We still have about 40,000 left, so our other continuously also the email direct marketing. Minister no touch up ra Osaka Expo. Agi direct na partner with United Airlines. Mula banner sertir, which is this week ang Mora Expo venue. 2 weeks ago, United and print 30,000 flyers. Laman Mora Osaka Expo. Minister Centela ada Mora Expo rade 7,000. About 8,000 al ada mo visit ra Pavilion Herbelo. Agi direct sel meeting ra mamra kasus agi milgor tour company ma hotels misal nga niya brochures and sebedel email sebedel send by mail el mora Osaka venue nga ringel adadal chedi ma volunteer start working are say baby hotels have sent their brochures, we've sent our brochures el mong direct al kuklak sa berin el dir mula QR code and we can send it to the venue misal tuwa adan sa el scan QR code ng information. Lastly, ngani sige del travel exhibition and seminar giblem announce rin nakasusan mortigal Japan industry partners. Sa morning August 20, nginamang agi moral banggela United Airlines Sales Office ra Tokyo, ma United Airlines Sales Office ra Guam. Ngani trigel ngel Ken Kuriyama ra UA Japan amera next week, mapala mangra UA Guam ame. Agi mo meeting el masadra agi del seminar. Direct Sadr sel ora mo inaugural flight Director Poloy madangay targi mo zoom lo bantrir mga gigora sige next week agi mal ora mo finalize musem mo nga inaugural flight nga regel ora activities for sure agi mo invite ta kamil adra media. So sige August 20 seminar UA is inviting about 80 to 100 travel agents. PVA amla invite 10 local suppliers sa lobong kamam mortal seminar. Objective vertical seminar to showcase of is a product Rebelaw. Waigal Alipas program gidra PBA ma gidel ko gim morula material walong stay ma media outreach education travel di malklolo ula the morunia we need to train tigal travel agents they need to know new products sel boringa COVID a majority of them amlodia kaloyor. So, top travel agency siya ba labes adri. So, it's like a re-education na ginila Palau and its brand and its product. After say, ang aniya Shorgidra, September 25 to 28, el Klela Chata, sa Japan Association of Travel Agents, one of the biggest shows in Tokyo.
PBA, we're investing in 2 booth, and sel meeting raksus, and tokar other sorry, mo participate sa the show. Next year, agi dire mo attend sel marine diving fair in April. Agi mala 4 booth space. This year, ang man tokar other na interested. And then again, move to restart the Osaka Fishing Show. That's in February. So obviously, we're investing a lot of our resources and more support the tial vessel flight. Hindi mo nagigid Minister ako sa siya. Paisakti mo to elatable points. Kasuseng nani nga tablo sentiment tilo der tigel agents mar tour operators la Siabal. Able soril stress ngin der bertia Japan Embassy. Akad mo understand na pamagit ra Siabal la budget year o mura April mo March. Seklo tutelel Siabal la rule sel April etanaset rule prices tir. Mentarra kalda kado wadigal. Esel askum kacen sa arala hotel ka mangarang eng mod ang mo mitaw da swira tukara magit ma ong trira wase al start inaugural flight kamilo hotel lakam lakda salo wadigal akura prices lang na fixed ta gigital package tir. Sa long trira wase please motivate asu budal muraro kul kora artist mar artisan serbelaw losing bol beto ka kor otrulet al talaw ng itabori mang akora diswa kalau ay sa mga adrablo rogut mo bumangaw sa tet Michael kora sa gigrel otruliw ang blool sorry adra Siabal lo maraklal timor sa gida bay se o mamsulang Direkto ngartiyang Minister Victor, Minister Aitaro, we will elgora mornya question kami adra media and sa mi will direct logger el monar beklade. Di bo sa Minister Obiang di ngarnya terror adal ngartiyang me baik mudun sa manager CIP otob da malguk lang ngarnya ko update ringira uriore aday otob da. Ay, baik yang Lolo Minister Biang yan nga kama Director Bill Paloy Aviation ma aldilungil kula di mo syokay nga kuk patapsat ya almal syokay ngi magil program al kuklorurt al sumdiungil bay sa mong nga ka tiswa kalung ti alde o ay sa si officer gida CIP lingia division ra Bureau of Public Works gel mereder mama Director Calvin Igisil ngi procurement officer contracting officer sa na contract ay gel project tel tob ra akabalment nga ngel hotel officer CIP ma agel wal ko ngil ay se vice ma ngil mang barbik adra media akmul wase elal sil se ma mleeli ngil mang ma gil mok la to da list regel BS el economic stimulus project el mura advertisement CIP project 8 el project tilod ya IDC ko ya pato kara 8 hindi kimlas mula si ngogi YDC ar other orior mar IDC contractors ay kimige ko kumam advertise hindi ka bat motil ra aklong la orior el gwa mo ringa uratak ma 8 project el lato ta advertisement ringi ya ikel wal schedule ngir mangal conference meeting el miracle project umura August 14 ma 14 ay gigil time ya tigil interested el vendors ma contractors o miss tigil advertisement amoringa meeting ra Bureau of Public Works conference room sigil time bagat mo miss ra se ngara interest ra our vendors malubet contractors el respond malubet mo check at el regay del project lim advertise regay del 8 project akwa di mo mere del
di mo smao to ngaringi arara imili ngaraki bisiel di kal ral koming ral mara imili ngaraki bisiel el mobdula tabadal tiang sel durasing water distribution line phase 3 dia atang ngaringi aral dire kal ngar FCGO el moranek FCGO el moranekeng ral ngaraya imili dire kal imili ngaringi aral le uy el morang miangal dire kal ngaringi aral el rail el guk ngara blurang at pang ngar sel fishing port el murte mebdula agad me mera sel ongoing el rail umusment rail dire kal ngaringi ang atmaw rura rail morang atmaw tiang telgi beraral ngatmaw el melonggang kamang tiagi dawal katingil all phase 1 el momrut tiagi dem longgang kal partara rail ang atmaw dire kal ngaringi arail mo pesral bot podoruringi ra ngarim lungoy malung phase 1 morang ngarim lungoy dire kal ngaringi el mutel imora umruluriol go di mo rehabilitate ako di mo telgi bel tenti existing road in phase 1 ngarang lungul direct esel mo mangulubong ra ikagidal kleal CIP project lagi da announce book for August 14 raira subdivision ng iwal ingir mang ay tay gigida gel 8 el wal court el announcement el dolto del project information meeting ng ang ra 14 ma 14 ra Augusto real tagid el advertisement tagid ako multo ba gel next segment mang mo sabi el rogo ay gel rogo nga list el domdas wel mo si IP ra el al ra kara 2025 ma vice makwadi mo al dadakan mo say sige kita wal kurang mil aisel to aisel ngi mo adra media mo puluting adra bela bulong ila rendir may gel belul kuk ngarti agid el list tongot mok gid el gidel audiol meral may el dilungi le ya bay sal sumun hindi ka agere ngirmang kung al ngaring agere hindi ka aloit kamal mo do ay ngirmang al kura opal more say hindi ka aloit oy ngirmang may kusante al director pala melbong ya uri le de borakir mangir al sum sorry adra meeting sula vice Ministers, mga directors, chief of staff, sula lira update akti me quickly update ra kuk Tokor Airport shell exercise el digam nomre ra resolute for specific tawuk mla momre matam la mara tigel soldado mekel equipment tir happy report el man successful exercise edim la incident or accident ra airport tergit man ngila ko operation or other airport marbugra ARF ma airport police mtigel soldado seral practice tagi the resolute for specific ide nganya maralmer al August sekuk army mang selbol geda update kipom update selguk exercise tira August dilgal mo position tira baby tira mo ngara airport exercise tara project update agi mno sa amal I believe a minister of yung amal reporter couple press conference ako makti mutal update at mo so amal nga grant ra FAA el upgrade tial parking lot tergid ma sele rail Meliocram dala terminal madregal additional dengil mora parking lot ma al sela bla el upgrade el electrical systems sa airport ese alak alwide manager li se el sela del club se agi omu la urior in temo omgop kersel aswarte malara besel aswarte leng manlamo ogrit petpe el misel okya kamel lo bagare tartireng badaband mong tirgagi del jet lag el mutel badaband egal de trim temal mo jet lag sila nga sam lirir mo yo seguir el improvement tra parking lot ma access road mo smooth tial parking lot ma tial madala terminal sel mo makal meliwek edregal increase additional lighting al meliwek parking lot mo melom se safe and secure
es el grant lo maskida adra FAA. Kakarnya 1.6 million. Yeah. Di seguida update vice el nganya gera kuk bebira concerns in segal address. Loyalong era Minister Obi ang gupla report ay gel lurior. El ay may kukmate al nga kama Administrator Darnell Warswick. E kukibom sa da bebir raurior Ministry Gidra Health and Human Services. Makote au erak ngum sang olgiong gupol sa da bebir raurior. E di guway sel mergamiar adra medial waseng ay gel mlomregel telal sandera after mini games. Yung little gibel spike ay gali flu, may gali influenza like illnesses kurase noklotretra mang hospitalam lomse kada ito ka our menuing din so akalaw ay salwase a latest report natwa badra hospital gid awas yung lalmo merio say ako kungil ay sa lalmo merio ay kagidal ko flu mga raal girela tretra ay gaguk maldi ultoy raigel statistics rar adal mera gurur ospitare mandi ako gimosaw raigel gukni akuk tirgel guk moraigal private clinic din sa pedalo mesa trend de waseng guk lamrael merio pangway say gidan di swada bol blakatak wase di akal swada ko ramo biot tarmuder ti altoy mla merio. In fact, ang taway sa meranga karat total, wasan dir ka malmol, malangar niyar patient sa mesois sa hospital, al dir ka sme ratret, matagok girin nyoing. Even though, ang lamaral meryo tial ko ratret, al ngar niyar balur belaw, dir ngar ngi, mandi akal bolbeo tarmudal girel. O sisiwal time, skur belaw mo amur next week. Alak alwiding August 4 dal next week, mang kaya giret al malmol, malgwara am sisi aurere del girel tiagi del guaratre trabalur belaw mendi akal lut el mas kita matangel wasal dumang moklo atretra ay gagi del guara maklo londibel waitial mini games el mlorngi e auri wile segi del guaratel gibel mlarnya swords mal uben spy kara asere atretra mang tiagi del guk almot el wisyo maskura balur belaw en direct kalangar nyate al yang sebe el guk pol petokar ngal school mga raaltmak en direct sa el ngarnya te al yang guk moklo atret ramay gigi di ul men swadal malmol mal blakar ngudel masisi el mga mokla urior e mga duwara adrabelul wase boda gargikla tatay kay gerro kuil measures malakabo da ser ratret rarbeklat sa gidi am leswa al announcer ngi ngal Mr. Otto ngal gamiwa ngal gida kuk adra martilyong rakamam lang artyang Minister Obi ang rakamam Ministry of Health and Human Services gayo nga artyal infrastructure ma ospital rakamam Administrator Warswick manswa kalo langit ringim kukpol update rigida bebir ramaklo lurior el marar al seltial hospital atang direct administrator Tal mora rohul kabit members ma media marbekal ada lorengs kote di rekal kola di boku urang asulira uspertel te alle urang asulira adra blu marbekal ada tirame ospera hospital gid ko mamsulang ara kaloreng ma coordination ramiu el girela atora visiting hours gid Tobrol ko dia maklat karbek kalad lo asing di talsigang al 6 p.m. al 7 p.m. Mado kay nga sew el melmol mel gora ol tirak layel ulablid mal sebedol ngayas kasigi del togora tretla abgu yurak tel mor ar adal newing mar direct kal adal lorior ma kukti apekal adal mera maori direct kal swada lo ay selo sayigel maklol construction الملانين قبلي درجال من ممرق البوي لا غوكنا ممرق هيمودايليسيس program عمل دي قبل ممرق من ملاموس بقيل نرا full operation يعني يا 12 بالمسيل الرمورتري الآن الجريد ترجال سمع الجوك ملايجل سيرفيس direct malawrang saul lam na marega laboratory rigid inyang ngaringi hook baby ra construction malubeng minor project tel mo omu ra hospital rigid makadudya maklat karbe kalada el mera hospital mo rigik
kada mo improve to ra visibility ra maori mo laurio ra street light around the hospital. Tianga mo ang sergi del del mo safe around the hospital. Direct kalwana sel adaweth mal makatikat dongi ringi gilel mla makatmok laurio adra CIP men direct kal gilel mo amu laurio matmok lagel amars ra adra hospital. Direct kal project el mo amu la direct mo improve igel solar panel ergid el mga repair inverters mga urior direct mo mesel nga around the parking area magyolingit ra rekal at selame dibol kargik el mo iwasay na may gigid el kukra traffic detour malakalbol nga karior gidra around the hospital. Akmadengel waseng mal koraklo frustration ra adra balu sel mo makadong al hospital gidra elang amal mol mal dirkat talmal sel switch one ra switch box ra hospital ra dengwar hospital mang maldi makasal mainland el ang aurior mang potokol time el mam kadong en DBC line tel dengwaleng di trill mainline a orur tel klol hospital gidra el ang magyarang asuler adra balu ra kaloreng artir mogtangal el sukumang mal emergency mogtangal mas amlay beraw karula hindi gel dengwal malmol mel sab ilom kadong el may agi transfer kami ul mo gel bekal area ra hospital amalmol mel nga 488 2553 488 8048 ma 488 2813 Patoka dengwal mora sel outpatient department tergid and unfortunately sel mainline ngi mendire kalul dimuk kasi gid switch back sel talmal mga gidi malmol melol ngi trak kaloreng ra adra balu dakay nga sew gi mo announce sel del time mo ngi legal dengwar gid tige gid di nga ger mal ubeng sorry ra adal mal ko Direct lang maya baby ra deng wara adra blue lo makadong directly to me. Waseng ramang waysay gidya deng wara hospital maring latakan taktrar makadim maway waseng mo el wangara ko timeline and draw tringi waseng mo el mo ngiro ingrang. PNCC lolger der tial klakadal as of today and dirakalamay mga adura September le once arrive tiramos sa erirel me so isabrablay kut makladengwa di hopefully mas el mare di lagi kadakaledong adura September. Okay. So me gulmol ay kita bebir igel project el blalsao da administrator works week ay gimreng asulela manager Otto but ma director public works el director malolong seor kamamal girela igalurior diswakal laway salwase last Friday en larnyak law report el gilt maklia milgat mok ra embassy ra Australia et yang awleka ngesura Australia tamerulia astadil girel tial building rigidra hospital maigel gukwara alospe tial hospital manglos biirel gut maklia meeting ra last Friday magiulum modong or adlom ter olbir raglulaw madirek minister obiang maradal magim local dibel solat tamas kamama findings tiagi de lureril milgat mokla direct le may ka recommendation al waset tial hospital gidang raigel ngia mal lospal al girel kami ngil madengel waset yang amla mo dori some years al argil tial hospital mangarngi sel guk tarawul das wal marail waset da mo relocate hospital gid and they say la adir ka tay ka time so in the meantime ngire dal malmol malosi ka pek rolele mga tmok pertial ngia existing al di imol public hospital argid al ngaram yun sa man sa bel malmol lungil morar adalaw reor madirect al tirgal patients argid al me holding artial hospital tirgay gid tial study gid maklia adra Australia lo lang seor gid amlo identify el baby ra maklo luspaal al girel makatmok tial hospital
luldi mukringia tial tokoera water tank rigid ra hospital holding tank rigid direct tial electrical system rigid direct gat magil direct fire hydrants tokoera ses para hospital ay gidia direct maklo malmu tel bebil of course ay gang uspe maklo ludo al mga tmokla mandi mo yor gurgid al may prioritize al wasang makarang ngaraygel ngia giredal immediate al mogut mokla eguk ada du gid maradro al bir raglulaw al girel ang mosab el malmol may kay gid lurior al magat mokra ti al hospital gid mang malmol ma a service al morar adrablo anaon sa gid direct so kalaway sul wasay kama mabek Tuesday nga kama management hospital ka meeting direct lamat tibra tara meeting mamra al guktir gam lomrek al waseng mo start ay mo launch ra Ministry of Health and Human Services mo launch ra regular radio program al mo masawda of course ang mo masawda issue ra health al morar adra balur belaw man sabi iril direct kal mo klakar al girela waseng makanata kayong sew al mo improve a health rigid kadang aray gelbek kal basyol dangarngi direct kal manges or hospital ngaral nges ma asabi il provide al girel direct kal lamatip magi imamangat mo kringia direct kal guk mo start ra agyom kadong ringil waseng Ministry of Health and Human Services state visit malubeng outreach agi mo mga tmok ringil mo maralay kalbekal state aradra public health maradra hospital al direct mo maralay kal state travel urbelaw al masawa tokoera health al morar adrablo kita swada lo lagi da igal tokoera guru al mga al morar adrablo may gigi dia mokte ringi mla start agora communication al morar governors ngaringi meeting alo bantirar governor sel muringi mang soma malkot kal mo matangay tirgal tiriap tululay gal bekal state travel urbelaw gim wara reach raw ngil understanding markoyable start ay gigid al program el mo el maralay gal bekal state el gim wara hop pringi awas bol sabirar adrablu me attend ay gigid el wara outreach direct los malosa at ko era held del morar ate osisyo time direct lang ar segi dia lo laya koratse ka ruwa blood pressure ar ma direct cholesterol level malmo tel bebil adang so adar bekal adal rogoy bol lungila a helder tir may gay gidia mokte kray gay gidal radio program ma direct legal outreach el moray state travel urbelaw sel di ulabong al suakal duli il gukirel ti al ministry ng mama umring laureor Ministry of Health and Human Services ti ati maray laureor ringi 24 hours sa laureor ti al ministry mang again aktirek lo usper ti al te alemal marenga sulira rokuil af laureor ti al ministry radiak di hospital may galbe public health rokuil meliwek karablur belaw direk lo lingit ta support ra adrablul waseboda kada dos pera tokoera guru le madirek bot support ra al laureor al seltial ministry adang ay gigi aktung bay gumesra time ng lamot tal sigang matringel adadu bay kuwawlawal meral mas kamiwar adra medium gukpom guk yel somiu lo ger el merkamam adang germang malungil tutaw Vice President magmayul ministers ma rada government malklot tutelel tial dul dangaringil press conference mo exusarbe bir mama di buso of island no das will may di malklot tutelel atol mol metegi the information mo akotak tiagida karigil mura mura Vice President ma Minister of Justice Kamle Minister of Justice mo. Kamadangel wasang hotel clone ang LLMCC Ministry of Justice. We're talking about la tutilan la ma at talamal du brablu mong ngaringia talamal na du talblu ra Tukorat malilala kulger dilo rado mo sel
insidente rasto ngara rablu ramul geok sel lol dang ngara capital mura kasel ngara left side stora mura masra amal geok el rada tilurungi lo menge wala basondang el raider ngi ma magtak el ade ma udodra kasel 800 tala mergo ya mla park rik tira ngaraten okla ngara club sei sesto ngal close sei gid time dia kudngel waseng ngwangara atletele ra ku krole la urora o tutela la sei gid incident mergo ya elia ngaringar adra ngarardel ay sangal waseng directly dilu ba o sei gidel igana blur ngarar da ngara 2 weeks ago tia adra Bangladesh beto ilma na imal ma mangrel idring maba tokludo na rablaira ya a ministera justice amdunglia incident tra blur amul geokra awan year ago over a year ago el adam de ureda biara claim makal tokol kal number 2 times madirel el blila mi bukra se restaurant ngira te direl tilul makal tiagida ko akriga wasea se laboringia o ika gidan maklol toy maklol tlamaleng el aigel dilu ngarar ma amlego ka classify criminal law as in armed robbery. Armed robbery all over Rablul. Meringal talamal, meringal bersel. Sel agrega ela sel wa segi del tubo awa segi del tubo. En ngariya ngar lela kabelment. Lobo ay sa Rablul. Ramre del time. Alu ben tubuk teore ka deringi wa seng dia kang marala investigation mo dia kamu ay sel mo mala. Well, malapun di simple na muwais. Makarakta, chill tretara, report lo asya. Mawai sel incident trabliliora adal milkaps. Siyang 2 weeks ago. Selway segi del maklol accident, malupang kodal, en ngarelela kabelment lo wais. Especially arbulis. Kita kurang ngala Abnamen tam Miguel Campanagel was even Blue Miguel ni ngal ke imotibus imol ngal ke tiamo problem ram Miguel rogir mar makap sama ega serious tu meng vice president Campanagel was naningi PI oro bisa vice president ram ministry Michael tok rakam na umret ngaringi ada lo Israel Makri kawase. Girel waise, alu butu dilmuk. Kumel amtang ni at one time ngani sel police platter, ministerial amtang ni. Back to seal sega, police auto the most democratic countries I know, waise. Google was tiang minister. Ngaram dia kal top da aisel waise. Pala sil waise. Minister of Justice wara And so, especially for kung nakauklat kalkula sa ngaral sistema da ngaral sel mga under that system nga rang nagirel transparent nga nagirel disclose mang sarang ramong yang maral maring sige del police platter ngaramong lektir kam lara bla bulis ang ngaring police platter mol maral endir kam laringi aktir kal umra kum selte mela vice president el minister justice mang laringi el alplok starter sira mayor el alir ang dia ka police platter lungot mok karingi umla to bada namalala aldo they're reformatting la tretele la platter le gumaral kung kinil mo rin police platter hindi ka tire ka mga dado lang kina director mar chiefs every format taringin mo o in a way sabi el
legal close to trail information sabihin mare edan mo mdenge balulo gi wabla media dire lo sisil time kada ensure mulwa saigel legal requirements la disclosure el dirga kalguk pol gel tuabada asab edan protect malakal matamal la guys malubel dire lakal tatamaliya lamal telak muntang al dirga المغرغري المتوترة so mal clock to akmay kway galong marangal wasay ginel ngaring isay the process so hopefully within the next 2 weeks alsal makatet ikad mo ada du lobang gala media wasay mo ngarat tetele la molay kung pick up ang makarat tetele ato ko na PIO clock to telel direkal ko marangil alwaseng ginel ngaring posisyo el structure alwaseng ngaramong iltetele la do lo oltobada taanga ginel oltobada e wataanga ginil malay e ngaranga mo guidelines ringi mga sisiyo el discussion ma aldo lo bangel say at wala rules and regulations rabla buli sa ilang in state at mulwa say a PIO rabla buli sa director rabla bulis maluben designi so agi ada do segid lo seng ngaranga mo teletel segid mo ay segid lo ring Vice President and Minister of Health and Human Services lo say mo ring schedule del direkal is that the way to go sera lasal administration am naring sel MOJ family hour kada malmol maraway segid structure ada kada giwa police plater mang agi yung marangal waya mo umral wasay ngirel ngarinya sen ngarinya especially aklol talamal al duba en dia kadil ngel ada community victim ngarinya lamal tel mo mdenge gel na mo sabil mo mdenge sel time maktiol ni trakalo reng edi el sela talbuy le adro draigang ingin mang lendim lakal ngaringira mang morning oy ma digam saulay gigidel ikakuram lobing upper tagid recent robbery ramal kayo mangaring ngaring robbery bilgot mo ramal kayo kara Sunday July 27 yes tool master al adam le entere lola basondang agim la identify possible suspects magyar murtraga Israel al time agim diel waseng ngarang milungay kaysam lamo na si ID mang remote niya si ID agi mal malas malo patoka guys simultaneous remote all time diak natak tula sa ngosong saradak leng al ngosong smala kan di gira mga tmokla matorior tutaw maklabsay mawig endro de kay gigid esel then musabel al ngarinya kung tob del gidel sayid elektrik lutoy attorney general waseng alasab emlot of dir elang ako to ba gigid di gigid al gulkor elang na musabel lot to ba after 2 days after especially the floor incident alu bukmade el mamla you know was mama goten bring sel ada mama ngi madra kablemen mula rule kila o tegi to mal bring sel to egal information ya ada odi mal mergid der ada mo mata kengar tir mai ka at least ko top do sing dilu bro ingarang milgarang akdang lisir polgoring yata tretela investigation maulor at least skidra amre the time Pero ngayon mo. Ngay say. Agi mamangat mo karingil waseng nga mo ongil tretela la asab el nga nga gel sabel immediate nga nga giredal mingila may gel adu lo bangela a director adu lo bangela attorney general el direct so sel ko tal mere at the time el sabel el matbok kal say nga hadya kum dasal kum lenga lakraya el Sunday and most of it, and I will let you know. It was yung mga rateletelin. Kaya ko na discussion. Kaya ang lamo pa to kung lamadong ang laog nila dalo tal diyo may elek kringi luwas el morar adrablo. Luwas kita giret el mo magi kay ngasew. El girela igal tokoy. At tokoy ratia tal ngareng mga katial guk mlami sa Minister Rahel el direk el guk masaw luwas kata kay ngasew el girela tokoy Rahel leng
sel bota kayong seo ratlong led ya gumdas yang mo sabi el gibel mo smisi iya to era ugururgi damat to era hel dam kada mo ngilar adar belaw o sisiul to ya mora ay gay to era dal ngareng rabulur belaw wase sel bota dage kayong seo beklat yang la direct kal mo uleng la tel gibel ol ngayasa kay gay gidal guk dal ngareng ngarengi ra el sel abulwa adang saya ko ra di swakal edrengil mora ay gal tingela Minister of Justice. Ya kada mereng asulir el direct el meru ramal mereng luror al sela belur belaol kukire la klagarngel yal belwadra belaw. Mal kumesingira tirolela oidela information or government mera radal cloud government. Len mal mo cloud to tilo oidela information li ale di buay sa tel incident dilo last week. Sel togora refugees. Nga kamal mo merang lo se oi seki til togo sel lame. En moram red dikiri lo to announce sel lo ya presidente lo clearly lo se o tiagit. Amrige la to dia togo el mail so lo gitra lo se po mutra refugees mo rejected til me. Oi seki til togo adire lo al mere del do. Mere mo ay sa morara. Malide so motma ke mo adadur adres ngin mo ko krispal mo amrige. Din cloud to trail to golem palmo affectar el plat cloud to trail why gal tora ngare mal understand I've been here over 50 years in this business mak understand ringi mak at least ngari ay gel basic information tiagi to dilo bro ngarang naringi ke emil garang ngari aurora police ngari akum na so gay kita cloud to trail o tiagi del exactly what happened at tuta mem como eso so okay tiagi da tol dilo para Russia maika say that's all we como madre la other bela mtengel was ki mortaba information ng wangaray gel serve that time ada mas andri rigid to open and girel ba transparency tablo gel ngaring tel girel open tel society mo Dia ka gumdas wa transparency ngaringi adi ko meser gawe ngirmangen soama undirga bol salmal mo margat ko e soama bel tobd say dia ako president tama kamamal ngara igaldro al buay giramal mal gargik la information and metwa badra buay direct giret al mal make sure was a lungilat ko e dot badira buay lendia kal soadal bay say dia mo ul e create a confusion rabulur belaw so akmal understand ramol goringil tokoy hindi osisewal time ingire del gukti regal mal aswar wase aradlom te rakabalmenta direct giril gargik la at tokoy bel dong rabway rebelaw masellot to beden dia kadil el boluul el bornia gora sebak rengar adrablu mal uber raw rengar adrablu swada igel sel dot bedia tokoy esola el maral say gidel information الملمال تتوه بدل دي وايتيل ملارنجير الالتوتاو الواسط يجي دا بيسال information اللي يميلو كلاو توتلل المريء دار أدرا بلور بلاو المريء دلمو ومدنغلي تيال تيال را تسونامي yang mehit rigi dar أدرا بلور بلاو دي I think kawa أدرا لا مقدري غلونيل مدنغي ay gal toira adal ngareng mangarra adirek kal gire dal gargik kal gire ndi akal sapi el qura di dul toira tlo dal ais malubeng rumor, malubeng kasip, edi akata sal malungil lolaba information, edo to badalem bay sabi el guk backfire el mera para adalo ngara laurior. So, akti olingit talwase boda diregal dagal li sa igi dal guk ngara elela minister of justice, marbek kal minister, marbek kal orur taurior rakabalmen. Toko eras transparency, akum das yung diakal issue, gita sawad arbek kal adra belur belaw, bol aware, ebolot ngay maklol issue rabal wadra belaw. Adangi. Kabonge na oy. Dungil tutaw. Kadi ka mara minister super ministry. Malungil tal ay siligir la syabal ni sokal loga ilgir la ngaringa protection sa PVL ilgir la amount ra visitors or travelers ra syabal mel ngaringa ilgir flight, tigil vessel flight. Minister, malungil akri ngaringi maya protection sel gim giltmok based on the gel sit assignments gel skogi maya gim rule projections as kumang kadarmur ta 25%, 50%, 75%.
Kung hindi ako basa the projections, but I can share with you, Raul. Yeah, but we did it and we presented it to the president and the cabinet a couple of months ago. Okay. Minister Camille Sadra was artist sa pol pwede sila may flight sila ata siya pala malsurilom ara handicrafts ma local art. Nga nga fund dara ministry ka sa ilar local artist tel malayanges wal kirela mrula art there. Like an artist fund or At the moment, hindi. Dang as mo like plan and support our artists ra hindi ka kura support our artists within the ministry for cultural purposes anything like that. Kada amma budget rel ang magikura malas malo Mr. Segi that mo ringa te alra audo dal mora PVA ma ministry mo so igigiti. At the moment, hindi ka direct funding el mora artist. Okay. So lang. Ngil 2021 nakaligi. Mura directora PBA. It's other still program with the giveaways for the plane tickets giveaways. So, ko ay salwasang mura syabal ma target ra syabal ma sa Europe and US markets. Why those markets? When namely Shabal, direct flight, yeah, US, Europe, agi trial promoter sila promoter ma Tokyo me. So it's because of has nothing to do with the number of arrivals. It's all related to the ticket Sa flight. motor sila route. Ticket ticket specific route. All right. Actually, say, tell route ra syabal, open up ra kuk tara hub. So kodome sir narital mo hub ra Europe, ma gidele Merigel. Legal direct flights lang nga Merigel. UA flies globally through Narita. Sila dome sir. Manda kadil atra syabal may, Merigel kuk passengers lang nga east ma west coast ra Merigel, mahal sila Europe. Sulang yung minister, plakatak. Di last tal karige administrator ka ay sa kamal ko ra kalorang rabalum laring isel ari kalamil sang tilaw dara island times ra it was the yesterday's paper I believe. I suppose I'm not the right person to ask this particular question in the regarding Igel visiting hours ang kana moklo to ka concerns ra how do I say this tirgal radil mo o ml o spera kura adrabliri di talsi ka nga so temi kura take into consideration na postpartum depression and stuff like that. Ngaring ako ra kaltas will girel say kura ko treat it differently than tirgal mo visit ra smeral ku smera tretra treat it differently sulang. Kukirit tirigel smer lo spera sel obi word regidra hospital. Kida maldi kegre hospital gid tel kida 3 words actually 4 awards gid ngani nga medical ngani nga surgical ward ma obi ward ma behavioral health ward tel obi ward gida dim lam ring la lul nga mol melang imbay dirgam lo sab edel alaw mo ngani nga 1 hour visitation el more adil ma toloy. But because of little baby samal dirigal build the immune system or tier and close to telela dora a stricter say del visiting hours. Osisil timing ablida direkal malmlamo makategat man na modori some years old. Batak ngatal malel ma ngalsang sel mang tarabek kal abestel rolel the maintainer ungil lugurul al morar smeral nga ospitara
ayayid el gora steps el implementa mamring el palasira o dingala. Ak magumrang at malwasay sel arigal akuk nga niya ball trigger el sabir tirigel toktang marnursul lo nga arsay del area mo omes case by case. Direk tel obi warder gida warder ardil etil mo el ma tetelel al sila warder tira mothers are diakal di anytime mo visitor tilang guk diakal sensitive el area mayigida direk kalkora ulang mal maringan la visiting hours tir di gumrang alwa sa yel guk pebira concern el ginela wa postpartum di blam mention wa stress mangranga tirgal toktang marnul nga el selsea sa baridel mo omese guk mo on nga sir smer el ginela gay. Kumtas urtial gera, kumtas yung lamlang niya text merkal masada igal artifacts sa mga amin na kora artarat. Makpay kora, lisko mga niya adal nga rabulul, nga niya kora suril marul. Tukora kora otrul. Dia kami insertir malubong kora tospe adongu. El kontaktera PBA ra kadoy rulug malubong mera civics and thermals padia lulutur. Manggi mo sigal do ulan sa dal kaing sew mang koramal mi abrupt at ngap mundiak dia kalak nding gina mo net mga needs are ade for example lagi malas mal encourage ra adal mom suba umrul adiu tama patingal la gang sa dal kaing sew ak mo sigal do ulan assure you mo do siga tial again inong buto ka tial ya obviously kita yuta to kunyang kali Chief Alonso malasa man marura kora connection or kita magigil tial hindi kita mo dit mga plan hindi kasi din kisa kung ani mong okpo ko me kasi ak mamrulang arang klele so sa dong nga kan dia ka nga kay sa dal ko kay nga selo sigur sa gidal tial mga alam makinga asimbre on nga sura adal mo sabil sula Laigel Blaldo nga administrator hospital girel tiay el amlara newspaper eli lak alwid yang al amsaw ra new mother new father la firstborn or tire batala agora soril tmage klol time al dagalog ngela hindi gaygid el blal adredra administrator tial obi war da girel mal strict alul leng tial ngarnyar room el rar pesel ngal gal mertial balul af di waigel tilung raw el was el al qorat talgib el mlarngia flu igay del tetra of course tial hospital tiay gidiar adults me ramerni bato kar mer hospital diakal sawad al abay lemebol se rar bato kalaf adama direct sabel bay ngarnya te alengwa direct tret lotungi igida swad al prevent ta tret mal ube da protect ngal ngal dirgam leel mambay swad al hospital te al sangar nurse martok tangra hospital mal madangyang alir maurerir oy matamangat mok lay gelurerir to the best of their ability Mambay swad al wase congratulations al morgal new father man new mother letir kaygid al other hospital al mga tmok laurerir follow al laurerir au ul man safe farngal ge tam el safe mom sisi abatangir pailak da tay ga risk al opener sa al te al bol sa el pay ngarnya te al ngwarak tanggal dirgam le el ngal gamal ubar baby adal ngar al selaw kurul mong again gida di other belaw makada mal understand ngarnyar bebir are tokpels me erel ngara medical ward mar ngara surgical ward by the way muya hospital el alsils muy ma last week ngoy ngara nga gidir gamlo ad adu ul girela wasit ya kada makararngi sabi edel motel ngarnya space el motel akamode tra bebir ar adults me menuing ra hospital so muy ti al hospital gida adar belaw makatakaw dangi selbol se era targit en swadal batok la adal mortial hospital makatangarngi omes ra targit newing
Hindi gigi dia baby rapartra al amam al gimong at moklo aseng gire dal mo limitra el di sirar adal mer el me visit leng again tiagi dal klol tretra awul ma direct tiagi dal malimis el masega da ospital malmut el baby rawul mang ak marngel adia kalsal ngarnyar adar armeng sa igal tigenge ke dia kalsal ungil o torngil mortir indik malo lengit was as a Minister of Health and Human Services tulol tial imol ministry rogir akmal loban tirgal adar ospital makmadang liar ng lela urior longot mokringi tirga nga protect ta health regidar adar blur belaw rogui tirga nga treat our patients ang artial hospital may ger rogui policy implemented tial hospital ay gadi moklung yoled ar adar belaw rogui magyolingit ta support ma understanding ar bekla adal girel adam Como man que debe ser el cuestión vai dik pas rogui lik madengel was hensir kami among que debe kum lak mo to kum statraga minister state kalam deng legal information was adam rigel amla uldurok par adam masyar marada FSM til adang reng bui na kamita violation ala ram rigel mora kit mora Cuba mengarngi aku orang sem lo senga waktu mendengar kami lo senga riar atau belau tinggal kalau kita ngarsir nato malala bul dulu kutil morse mal mengisir babira atau lebih lulau lamong lo express concern waktu ngutil meskai baik kubasa igal gering mergo ongul kira wase ngel bigel ngara immigration kastudira Puliping na mo obera tarak na pagkatak sing dimla temlet temla free ngirel ken say gidelo mlarngin may. Next question ni korka CIP manager wase ko radio mas aigal besel kontrata mora Rael ko radio oitia belurung esara ya Rael Pitara blila ngal chief of staff adirigl mulmutra tapta sil de kamro ma ngarasi mizul mura ngangsang ngangsang mo ngusu esel buk mo nga kanamo alas tu akmo mes abulung esa kotul klo arolel el dirika talew ya ko mes ka ko radi o mas ay ka mali klo tinggal ya project ngat pam mo isengani ang esa aloit de ko ngelo sa chief of staff mul ikaw mo ko mrula may birablo oitia lumam ikor ka minister health vice president kumlaro ngo si sel project ng ramadala proposal ng ramadala FIB lang el mrura medical school belaw investors ra India merura a private medical school belaw costa millions of dollars mal mlaw mesay kamla masang sugum diga mesang malo kuldu rauldas urasen sel monia o sige del school belaw India ongerung tial es hospital moringi malu bendia kasum moringi ngaringi plan malu bendia kasum plan ngaringi ngarang projection asin sepel moringi Ikay kita. Kamsulang ito. Tumura Minister of State. Almasole Moses. Sel grim girit ya sengaja ngal ko belal ko tilmal matum o tip. Senda tilmora pantana mo be mara. Diga ngal ko belal. Adi there's two things. One segidal issue, pa one tigel ko pol di port tir adam bigen. Aliga ka rosto. Ya mo dia ngal ko belal at time at the list. Embassy kita mar sadri continue lo makat ka adar belaw mar adar brigel mas waras taru sa kisat wam brigel. So, kuman misal tayo question na. Ang nga ngayon Mr. Mike Taman. Last month, Ambassador Adalbayam lo presenta credentials sa Philippines. So, namo full accredited non-resident ambassador to Manila from Tokyo. Lo visit rin lo Lemmersey. Kasi ang kamal MCC, hindi of course, hindi mo miss the tigal other immigration, ma-deportation, and ngal ada, di mo crucial list na ready to move. Right now, kasi di mingila, temel kung mamasa. Yang kada din ngitang arsel nga waiting list. Tirmal akmed nga
Dart madaring Adam Rigel, Martela Dart Adra Europe. Tiyak kamang list ding. The rest assured was Ada is on his way out. Hopefully in October the year, maybe early next year. Sige da or estimation til. Sula Yoruba. Sulay, irma. Folklore ngumi ya. Kalmok lamul dirang ra. Sila fin siya mo next pass, malu next level 8 dan advertise ini. Sara hindi ko proceed list. Siya isela LPS project for 2025. Ya ako mas level ongoing nila lang project. Narinig your phase 4 stage 1 sin failure slope during the SRC GNC during the ongoing sale law kate kat makaw mo di ko mukotong baranga kaya kamal pasang ang ilas anong baranga hindi zayo ngikil del files tira ulmos ay gigida lulngil ayam na kamang la ngilel mang lamay mang lamon oy ay ka ongoing project tablong ra aral ko ever fortune malupeng FIDC amrul dire kal ongoing re lang oy si mang ay gigida kaldel ongoing project tel marale ang Engel BS ako pot announce nginan after July 29 which was yesterday el project ng Barangay SR. Sulang. Sulang. Ala agora umaktuba ra medical school ra Blue Belaw. Koltal kreng se ngiramang. Tirgal amla apply through FIB. Yes. La umaktuba tiya gidal malak permit ro kuya umaktuba ra school Belaw. So hindi ka ngaral gudangel girel. Mang idea to me nga although ba to ra school so also ko mang to ra school medical school yung malungil idea malungil la concept and again hindi ako nga detailer ngi so ay hindi ako sa pekal mul mo ngaral girele Era patuloy na news mo mamday. okay rak mo ngarang Dia patuloy na news tiya gidil proposal. okay say gidang diaksal wuk madanget teletelel di ka direk selong erulgera girel sel wasya tialbe sel hospital ang girel ger akum das sa kadam larong sira minister obi angra one time ral nga press conference and dilul wase maringi sel nges raw do del walbol funder tiya del feasibility study al girel abe sel hospital gir masem la maungil ludo damang way al la girel mara la study na tuobe way say gir estu morger ma oy ngarang morngi ay kay gidya gumdas ng ladir ka kalsal sa pedal mal mau ay sil merabuel wasel ang mangi lay kay gidal feasibility study tadang sulang at sukumang lamodia ka gere na maungil okay matang lamodia ka gerar adra media mang idal maaraw labang lela tial kutukok morsel taratang tingila press conference gid me diguay sa miragmiul bekla was President Whips lesign ra Presidential Proclamation number 25 that's 400 designate declare a week of August 1st till mora 8 tiangal August 1st Friday one whole week say gidya mo World Breastfeeding Week mang saygid ye selwal waramo theme saygid el wuk breastfeeding week el arak was prioritize breastfeeding create sustainable support systems saygid ya kita ungil matengel tokuni kita adar belaw el was tokoyra breastfeeding adim lang arngir gidra aral melmu trel ang makatul tuirngi Etiang direct belul ada recognize ringi wasing close to talil. It's a foundation almora lifelong health and well-being ar diakadil tirgal toloy arngal our mothers ma families direct
breastfeeding layer foundation for a healthy eating habits madirek close to telel girela future arangal grablur belaw mang mal loyak sa igid al guaraklol to telel ti al tokoira breastfeeding president tamla sign ti igid al presidential proclamation number 25/400 Lingia declared ti igid al week of August 1st talmo 8 talmo World Breastfeeding Week el bod anor ngi recognize ngi ablur belaw direkulul toy ti igid al proclamation en walo lingitrar bekal citizens ablur belaw mar providers healthcare providers maruguil businesses mga government agencies wabo bod recognize rak sa igid al club to telel girel ti igid al tokoy direkul bod promote tawngil health ma well-being al morar adrablur belaw rogui adam sa igid ya aguk mlamat mokle kada marmara ulbong artial press conference rigid me bloel ngarngi sel gora tangil tiang al moguk announce sa igel ngia tirgelo sils rel al sils mang ngarngi artedel laurior kabelment travelur belao guk tanjo birtir el ang mangarngi nganga Wilan Lancaster nganga Orior sel Bureau of Public Works manager otob direct ngarngi Rita Olgri nga guk Oriol bangama public health nga nurse public health direct guk ngarngi joiner tuti nga guk Orior Harris Elementary School nga asense Bensuadal ngutial teal le tera president terbelaw merko malwisra tirgayid el tedey a big happy birthday al mortir tiagid guksil sertir tanjo birtir ra el al silse agum tabe so stop na mo yun mawila roguye agum daswe gidal amar mara ula bangalela press conference gid malungilat temet tiagid mlamong ra 11:45 madikul meritiang eso lagureng asuliwar adra media rogu iraigal guk losabe dala da during girel e gureng asulir adra blur belaw guk losabe ilton in e guk ko o guk koreng sa isel ti al government rigid adange makuk next press conference. Thank you so much.